Pabino, ako rin mo. Disipling. Mali na biyaw inahan. Mali. Obat tayo na sa area. Sumbe ka habi. Mama. Ini nong nakla ngayon malag jeng ako yung jawab be. Terus soal narangan. Jadi tumago na matuhuta kinip punon namin inok. Masang may jawab be. Nah, actually aku nak pungi. Pasok kami sih, nakakita ko kami. Pasok sih. Unang mati paparutang na baik kamu i. Ang gusto mo ilo si marutang. Batin pa ama baik kamu i. Uwi lala. Muli si Hojo to tumago nama unang betul sampai persikalon na ibe. Tak sanggup kita apa to. Basi waru bang pilih aku apa? Asal mulai na bulan depan ni pengang huruf pun itu apa? Ayo nak kami pikir apa kebera ni? Awas biar tertangkap bahasa mu jabu munon. Musian nari kami sih hendak tutup jabu muna. Emang huai no hendak tutup jabu. Baru mo ipamalak kamu na ba nang natutuloy sa Jabon? Ipamalak kamu tuhuta. Ay nabuhar Sony nang Ay Sony ro natutuay na. Bulunga matubuat ko si Radot nama konhita na mga Radot yama. Oh dia mang. Tore ya mang uni. Alana sa mulai geleng ngare roti natutuai hita. jurusan apa tulang? Jurusan ah mga loppa Sony do jurusan na. Mapu. Hojot, nggak mali ya Hojot. Bawa namang barang siya pumili siya ni Hojot. Ini siya ni pumili. Tek namangan banget pun siya. Jangan menunggu ikan ni, ha? Lagi Dani malian. Apa nadi? Sirai mang. Sirai. Nadi Dani. Bang betul bang, pengibar sirar be sirai nama. Sirai na mang jugulo. Oh ya mga. Boy may. Ani krip pa na sana pogusan. Borngunan dikirim. So pa nga sa hati diutay. Baik kamu tak kirim. Itu baru ngirim 3 hari na mana nih? Kita mana? Kita mana? Pabino, ako rin mo. Disipling. Mali na biyaw inahan. Mali. Obat tayo na sa area. Sumbe ka habi. Mama. Beta mayong. Itu dia dah, boleh mama. Kerja na po sa kirim mo ka ino. Buasa. Mama ngalihat chinay pagbayang mo taw. Sige ba, ano namin minong? Abe tikigeling hururo dah kamu sonari. Sono mebe kamu tuh awale ama. Unang sungguh-sungguh lebih kenal lewat ibe. Aku. Sabi no tayo no sungguh masalah. Tiki alok kebeku. Terus doleng nai pajor-jorok kamu tuh abe sonari nung matungau. Nung solong begogoku. Toy minong, akak kelengan bicara dalam nami. Sabi no. Tama, tuh tama minong. Tama, tiup. Dang ulang tuh tama. Beta, kamu. Ojo tapu. Nah, actually aku nak pungi. Pasok kami sih, nakakita ko kami. Pasok sih. Nga na sol kuliah ba? O punga pala mo tuloy mo mo. Kita mang tayo. Direct tuloy mo mo. Kira mo matuhulap po mo. At ikos mo yung deboro. Ajak ka yang mo apa ma? Ano pa na mo? Tama. Pasok masih. Sabi no sa di na tua. Tara jauh-jauh.
Shalom. Oras sama. Bah, Shalom Minang. nah tuh siapa kamu? Tuh siapa mama? Tuh siapa? Tidur na yun. Orang salah. Tidur mama. Kenapa lama kamu Minang? Ate, son laro kamu son aman. Oh, kami siya kuret ta do mangin ang halako ni ma pala siya korama. Oh, itu ate. May do mak do. Pala maruha kamu Minang tuh son. Oh, nasungonod din ang ay hubigi kami cerita di luaran. Ay sungon na ribu do hubigi ala amon do inang son. Nggak ribut kan Minang. Ay hubigi barita inang ribu-ribu do motor si Jabon inang. So inang tua mang, kalau di kode din na terus mubang lono. Baru mo se ipamulak kamu na ba inang natutuloy sa Jabon. Ipamulak kamu tuh huta. Ay nabuhari so ni inang. Ate, Kasi di mo sa perkuliaw ni. tayo malusin. Mas ko di magbodo sa hutat tayo nang sumunod na mahila di ba? Bin na palaro kami sa Korea manobot tamo, amang dot tamo inang. Wah mabay nung Ninang. Eh tiyak jam doon namangan. Mulu tiyak jam iba nahon namangan terus. Amal lang nami. Alang niarap ko. Terus lumagi namangan. Ang marnang puto. Mereduhai be nang mga semangat do kami son. Jadi, nang tama bereng-bereng nami be inung nami son. Jadi makanya meredu di ikirip kami itu huta. Ay songoni ro na tutuay na. Bulunga matuwa ko si rado nama kon hita na mga rado ti ama. Saya bermala inang mangaju. Toho dia mang, toho ya bang uni. Alana sembilan geleng ngere roti na tutuai hita. Basonari ko kita na matong mga roti na tutuai. Ida mang, inang. Toho dia na komunai. Ipikir-pikir kami. Salah kami sih. Ipabenan nami itu tutuai nami. Mana sama dia pe situasi nami. Ikut tong do redutan nami na tutuai nami. Bahwa sa amang inang ba topoti hamu ma natutuloy itu huta. Ba di huta pe besi tong mga rodoti disikat. Tong do iko kita do tong mga rodoti ati inang. Boy do ala pamuy inang. Buhay na. Eh papak ni si Honjo doon naman nalog ko ng mga alap inongi. Asa di alak siya kuta. Ina mak. Nagdusan tayo manok kami ng mga alap inongi sa kuta. Basoy na mahura sa amang inang. Mura masuk kami ate. Siya may tasude ate amang. Inang. Amang. Wala ti madi amang nang dinang ate. Oras madi tasude ate. Oh, wala tayo malinang. Oh, yang tidak yang lasi aja don. Masa minggu nangor udah. Kampus do na yon. Oh, yang. Taring so doon yan ni mana si Honjo. Mandongan na marmeyam. So suku tuh ija gojo. Iya. Iya. Ano iberek ko amang si Honjo biso? Gak ada nombor. Eh, di dia nang si Honjo nanyo. At taro doon niya teman marmeyam. Naibaga si sadari o dangar kau Jepang. Dengar nombor. Itu dia mana dulu aku si Honjo ton. Nangarong di Jabu. Pakaian na pirang isi. Lilipun narong tugas kuliah na ison. Ali dah ngarong. Itu dia mana dulu aku anak ko nagoy mga siling lu kibenon. Itu panang muluk di bana lah di suruh pung na tuaha. Putanan. Itu panang itu apa tu nengok pung na so binoto. Oh itu. Oh lang. Ay tadamu udah margor sojo di kampus oh. Si Hojot. Ulo. Marakutan ba to lang? Kan tadamu teh. Sukutulong macam na ate boy wato. Ato to Oh. lang. Oke. Wala teh to dah. Ato lang ato. Ya mang. Di orang lasi sojo so. Itu. Ay tadai to si sojo nani. Si Hojot, dia tanya tulang. Jurusan apa tulang? Jurusan mga loppa sa unido jurusan na. Haro lugar biasa. Oh, tata boga. Iya tata boga. Foto tulang tada. Cuma dang na sumasok iman sa minggon. Lang masuk. Oh, lo kan dang ibayar rope tulang ahana wang sekolah na makandang masuk iman sa minggon. Jangan sa minggu lang masuk. Oh, itu lang. Pwede deh. Kebetulan
Saguro sa kami cuman adong pakatanya di dongan. Nang mas be mana lah semua bayar uang kuliah. Oh. Oh. Oke. Mama teh tora. Oh pulang ada. Aku yun ang gusto susut na nyo. Hojot! Aku tuh di rumah, Mang. Anakku hasiatku. Tay si Ojo na yun. Ito di daw nang laos si Ojo to. Eka nga hurok na reto nga pa. Beta tala upungi nga ni kutuamu. Habi nga sa minggu nungro pangulan ni Huria tu jabutang. Ang hatamu na reto halahi. Olo ya lapai pen na hamuro. Habi sa pisidari daw nga lapamui. Mulusola mo mga upungi sa mga alap. Oh. Nga ulo to talang si Ojo to. Nga ulo dapat to nang upung na. Tahe burjuni si Ojo to upung na. Anay tahe sitong ko na rokon si Ojo ti. Kung dapat tonton na matuhuta si Ojo ti. Alapan na matong upung na sakuta asar pakka mi jebu. Aku sini ulukku. Ulo isa komplek dah kan aku rasa ulo mula si Ojo na mi tu jauh nyepung na. Holang upung na itu terus di rohana. Holang mula upung na tangis-tangis. Nama si Ojo. Bapak ni si Ojo asal mula itu tu tak. Sekali mah dia ala upung na. Holang tu upung na rohana tiap hari on. Tahu luku. Salah demi kami mga hopung si Ojo tu hutai. Sonari man ni si Ojo tu ngaga bilau tu tani hopung na. Sursar sude pikiran neng tenang. Apela aci dia sude lau si Ojo ton. Memang salah iya daw bapak di si Ojo ton. Tumagon na mala po ninongi. Tuhutanay. Asa ibu bapak ni si Ojo ton jo tumida. Ina ma. Kung nalapan na may. Beta mapung mula mahida deh. Minum na pede udak ko. Sama jo kita hudu jo stok jo mare di hodo. Dori ko jo bisa. Bila belum masih depan. Kasi arong sinukunan ko tuho po. Sudah nuna pong. Buti ko hojot. Nasa aming guhopong lison. Mula mahopong. Wala na pong marison. Ala na nga didului halahin na yung opong. Araw. Daw pong. Tak boleh kerja ko opong son. Nakpala ko opong lorison ako sa halat ko. Mula mahopong nga lulu na yung ang inong bisan. Ate pong. Yan opong. Arok sotik. Sipanan ni opong. Araw daw Dan pong. dito masipalan ni Sipan may pong sipan may. Tidak berkedongan aku baru son. Dan opong. Dah tulak mo may salak mo isol po kedongan ni mo. Ape, anakku kudu para may po. Dan ngalong ipikir yaw. Tuloy po, kasi sekolah doko. Na mo po. Daw pong. Ikaw lanjut to nang mudo kuliah mo pa ko. Daw pong. Sipan pong may. Bayan pong masih susunya pong sa siya to pong. Puwereng isok ko salak mo go akan bayan pong may. Sa siya to pong ilaho. Saya po sipan pong may mo pong. Beta ma pong. Tujaw may ta. Nga gudakian ni nyam ison. Pala ko pong. Ayo, mari. Aku anak ko. Oh, maro. Malu Aku. na mama. Siya do ma. Siya tamang. Aku inokon. Mangido mahamido bapak ni si Ojo day no. Gibay kami inong tuson. Mangido maapa minong. Salah do hamido bapak ni si Ojo. Gabelao po pum si Ojo tuson. At tong beta mau lah mangita idong sumedan. Si Ojo do tiyong day no. Nang besok kita nguwida ala inong na ipe karejo. Mula mangita day no. Nanti baru pong. Sumira may pong. Do masih inang
Iso mau, dang ulo biang manusay hamu nya. Daw inong dang na manusay. Si Hojo pega dito sodo inong. Anggo bapak ni si Hojo sonari ngarong karejo na nadumenggan. Jinga boy. Biayaan na ku dia ni si Hojo do tinong pe. Dang manusay nong eta may nong. Mangilu mahami nong. Sonari mula mahitay nong. Alana nga disewa mobil siya Medan. Ina madalat ta sonari may piti mobil hita. Ate nong. Ate pong, beta nga pong. Maring gabi, urasay may kita mo siya. Ido inong. Papa ni si Hojo pehara dorohana do tinong. Si Diloy bana. Alandung lao inong. Makana diduli bana karejo na sa bohi taro mula tumidan. Ate nong. Asal mainang dang manusay hamu. So Daw, mapadung na sinarhay. Ako pelas durhat kudu bertamu inang. Tongi ta may nong. Ngalam gudang rongi. Beta nga pong. Tugo pumiya mang. Oh, lolo mas. Itu dia na yung bapak ni si Torso. Si Hojo dong. So binoto ang karejo na. Bino repot. Ito man yung guna-guna. Oh, ano siya? Kung nalaman makarawa ko din mga nabrak. Ora. Emang tak kubuo tayo untuk muda bapak siya ha. Kan mau lah yung bayar. Oma! Oma! Di sini, ngaroy. Kan di sini. Kenapa? Ah, di sini. Ang dami. Mar. Ano, dok orang ini kenapa? Ada udah kinok. Kami mau permi. Bang kesini kurang mulai. Anakmu bisa permi. Cepat. Emang kalah aja, Mar. Nggak terus dong, karena ada cukup ada semudah sih. Pala boy. Sudah saya beti-beti mana? Orang matok suara kan? Bal paso mah. Di sini mesti. Karena taruh lagi foto. Pakai yang mau. Ikut-ikut. Ikut dipotong go. Mangar bapak kata yang di sini. Apa gitu? Begitu. Jawab mana mi? Bahasa apa nak urut ini? Kabar sih, Bang. Unang mati papa rutang na kamu i. Ang gusto boy si marutang. Batin pa ama be kamu i. Tempa mati sa siya. Mare sira kay sa tawanan. Tuh. Pala di piawa, Ma. Ngabe. Hindi bapak niya. Sampai dong. Ini nong tak main balap jengau ke ibu jawab be. Kirimun nama tuh udah. Mga lima pali sakot. Pasakot. Tuh main nong. Akak kelengan bisa ada nani. Subino. Tama. Tuh tama nong. Mula, Mang. Atau mana? Iyo mangakta ribar. Abang tak beres-beres ini baru dipanggil baru kembali. Nggak ada yang burung, nggak ada di kesini. Itu. Kalau mah kamu nang tuh son. Oh, nasongono din nang. Ay kubigi hami. Cerita di luaran. Ay song dari ibu do kubigi ala among do inang son. Nang rimit kami na. Bah, ay do kubigi din nang nama apalah. Ano salah? Harap dong. Nang gitu dong. Bakit tidak roh? Ini si Jos. Sida. Bah, salah dong. Nga parkir jual dia bunyi jual mah. Ini sita, ngan si Jos. Gusti na ulog ko. Nga ululu isa komplit dah nga dong.
Baru yang bersih buricak perang ison. Bersih buricak perang ison.